Sadek ibusanyije na Congo samedi RC kabusanya n'aba banyamerika byanga bikunda umuntu yahita avuga yuko yo iri nko ku ruhande rw'u Rwanda rwo kubona yuko ibibazo biri ku butaka bwa Congo ibyo bikoresho biri kwinjira hehe ku mirongo y'urugamba. Ni igisobanuro cyiza nkuko niba samedi RC buno butumwa bwa Sadek bafite ku butaka bwa Congo niba bavuga ko bagiye gushyira mu imbaraga ubwo urumva ko bagiye gucana umuriro kuri M23 kandi babyemeje. Iyo ni ingingo imwe tugiye kwinjiramo. Ingingo ya kabiri ikomeye banyarwanda barundi inshuti z'akadasohoka. Nari ntegereje kubona yuko muri iyi statement ya samedi RC irazi itunga agatoki u Rwanda. Ati u Rwanda igira ikivuga kuri ibitero byarashwe muri byagabwe muri Mugunga. Bimaze guhitana abantu bari kubarirwa hejuru ya barenga muri 20. Amerika yabishinja u Rwanda, igisirikare cya Kongo na guverinoma ya Kongo nabo babishinja u Rwanda. Noneho abagiye gucleaninga cyangwa se abagiye gushyira ku murongo icyo kibazo kuri iyi nshuro turi kuvugana bo ntago babishinja u Rwanda. Yaremeye kuvugana n'aba bagabo. Yaremeye kuvugana na East African Community ariko bakemera kuri no nshuro yuko baba bagiye guhagarika M23 icyo ni kimwe sibyo bagahagarika n'indi mitwe yose yitwara gisirikare iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bintu biri buze gukunda mwabantu bivuze iki icyo wita giteza ikibazo nawe tugiye kukigukurira mu nzira ariko nawe turagusaba kwirinda kongera kugira ibindi bikorwa bya gisirikare ukora kuko icyo wita kurwanira kiraba cyavuyeho. Abaturage uvuga kurwanira baraba bari protege batakicwa. Iyi statement ya samedi RC baravuga yuko ibi bitero byagabwe Mugunga ari byo byatumye bubura cyangwa bahindura umuvuno uburyo bagiye kurwanya M23 ariko bongeyeho ngo muri statement yawo ngo turabasuje bakunzi ba Today Times na Muhabura TV nk'ibisanzwe nyende ale tugarukanye n'ubusesenguzi ndetse na updates kumwe na Rugamba n'ubundi mugenzi wanjye mukurura agatebe mwiyegereza udutebe rwose kugira ngo tubaherize amakuru. Akenshi tuza tuvuga updates kuri politics ndetse n'ubusesenguzi nkunda kubibabwira. Turi mu rugo n'ubundi turabatireka ibi bintu nitubiraze bitabo muri abanyarwanda n'abadukurikira n'abarundi n'abantu bose bashobora kumva iki Kinyarwanda. Dufite umubare munini mu burasirazuba bwa Kongo babasha kutwumva abana baba batari mu kangaratete bayenda babasha kujya kuri murandasi. Abarundi ho ni ibisanzwe uri kigaruka nkurikira niko nuri Bujumbura nkurikira cyangwa mu bindi bice bitandukanye by'igihugu za Ngozi za Gitega za Cibitoke n'ahandi ntazi mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi inshuti z'akadasohoka nizere ko mumeze neza. Nabonaga mu kanya hari ifoto bagize byenda gusetsa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagaragaraga ahantu bari batanze cyangwa se bafunguye umuyoboro w'amazi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arunama yisomera ku mazi. Ariko rero hari ibintu nshaka ko twumvikanaho. Ibintu ndayishimiye koze byose nimukavuge ko bidafite agaciro. Social media naje gusanga sinzi niba ari opposition y'u Burundi simbizi. Wenda mubare kuba ntangije iki ngiki no kuvuga ngo reba kuno umukuru w'igihugu reka dutanga urugero mu Rwanda. Yatashye ibitaro yego perezida yatashye ibitaro cyangwa se bafunguye umuhanda mushyashya ahantu. Noneho wenda perezida akaba yagaragaramwe agendamwe n'amaguru nko mu buryo kugaragaza ko icyo gikorwa remezo. Ni imihanda akenshi ikoreshwa muri Car Free Day. Ego cyafunguwe. Cyangwa se niba ari amashuri yaronshinzwe perezida akagaragara nko kwandika ku kibaho. Ubwo twabigereranye no kuba ndayishimiye yagaragaye kuri rubine yunamye ari kunywa amazi kuri iryo vomero. Ari gusogongera kuri ayo mazi. Kwiriba rwose. Kwiriba abasirikare bamukikije hafi aho. Nabonye yarabifashe nk'ibintu social media bahise babitsiburaho kwa kundi mu bigenza. Na kabushenizi zita zikurikiraho zirimo kutaha agaciro icyubahiro umukuru w'igihugu akwiriye. So reka twe guhora tubona ko ibintu ndayishimiye abakoze biri komedike cyane nk'icyo nabonye ari igikorwa umuntu yakishimira ari sibyo nibyo niko icyo ni igikorwa cy'amazi nubwo abantu ababicishe ku mbuga nkoranyambaga nabonye babigize nk'agakorwa gaciriritse ariko ntabwo ari igikorwa giciriritse mwabantu mwebura ntimukajye mufata ibintu byose ngo mubone ko ari ibintu biri aho gusa mubigire comedy issue cyangwa se mubigire comedy issue. Ntabwo ari byo ni igikorwa namenye kitari kibi hagati mu gihugu cy'u Burundi na perezida nyine yari bafunguye ivomero. Umukuru w'igihugu unakunda kugaragaza bakunda kuvuga yuko akunda kuba agira ikintu cyo guca bugufi ngo nagihuriyeho n'uyo yasimbiye ku butegetsi cyangwa kwicisha bugufi ari wo akunda kugaragara mu mirima yikoreye ibitoki ibirayi n'ibindi nk'ibyo. Ni imiterere ye nyine mbona ko abantu mutagakwiye kuba kugeza amagingo mu kibifata nk'ibintu bitarimo skills cyangwa se ntago umuntu utwaye miliyoni zirenga 12 wajya uhora uvuga ngo bisi byari sawa. Nabonye iyo nge nari nshatse gukebura abantu si ukubakebura wenda niko niyo no opinion zabo muri ubwo buryo ariko ngiye ntago mbibona nk'ibintu bitari byiza ko umukuru w'igihugu yasoma ku mazi y'ivomo runaka ryafunguwe ahantu na cyane ko niba kari akara gace katageramo amazi urumva ko cyari igikorwa kinyamibwa. So ikaze mu makuru yacu rero yo kuri uyu mugoroba yego ubonye samedi RC ubutumwa isekuye hanze yego ibi ngibi nabihuje
abantu badukurikira nizere ko muba mukurikirana Bumvise episode, ibyabanje. amakuru yacu aba ameze nka episode. Iyi nkuru tugiye kuvuga nizere ko wakurikiye ibingibi by'ifungwa ry'ikibuga cy'indege, yego leta kwinjizamo neza. n'ababazaga ngo Sadek Yego, Sadek aho iri turi kugenda tuhabacukumburira twenda gutera icumu kugeza nyine aho iri bwinjire mu bikorwa bishya, nabyita ko ari bishya kuko nyuma yuko hari yashize hari ukuntu uvuga gutera icumu bisoundingana ukuntu, reka tuvuge ko tugiye gushyirayo umwotsi. gutera icumu reka mbibwire abantu bazabyumve mu buryo bw'iyo ntuza bundi baravuga ngo hakomeye niho havamo akoma. Ninjya mvuga gutera icumu bajye bumva kurasa y'umuntu adahusha cyangwa kubashimiraho bari bakeneye kumenya ngo byavagaho ibijyahe, wenda bitazakanga abantu cyangwa bikajya mu yindi context. Muraza no kwihangana, ijisho menya rikirira byanga bikunda kuko ntago ndakira iyi ndwara. Mwabonye ko atari ukuvuga ngo ni indi mpamvu yindi. Hanyuma igihari nuko sibyo, igihari nuko ndibuze gukomeza gukora ibishoboka byose abaganga bansaba. M23 irugarijwe bigacamo. M23 kuri inshuro ntago yorohewe. Umuntu avuze gutyo ntiyababeshye kuko ubutumwa bwa Samedi RC burabisobanura neza. Ni n'ubutumwa bugaragaramwo icyo nakita umuvuno mushya. Samedi RC iragaragara mu muvuno mushya, ariko ibyo niyo mpamvu tuba tubabwiye ngo abakurikiye amakuru yacu ya mbere biraza kubumvisha imbaraga kano kanya M23. Amakuru yacu mw'abantu mwe mudukurikira, aya makuru yacu bameze nka episode. Niba koko twabonaga yuko ku kibuga cy'indege cya Goma Yego, hariho urujya n'uruza rwa cargos ziri kugwaho z'ibikoresho biva muri bimwe muri bihugu bya SADC, bivuze iki? Ni igisobanuro cyiza cy'uko ibyo bikoresho biri kwinjira hehe ku mirongo y'urugamba. Ni igisobanuro cyiza nk'uko niba Samedi RC buno butumwa bwa SADC bafite ku butaka bwa Kongo, niba bavuga ko bagiye gushyira mu imbaraga, ubwo urumva ko bagiye gucana umuriro kuri M23 kandi babyemeje. Iyo ni ingingo imwe tugiye kwinjiramo. Ingingo ya kabiri ikomeye, Banyarwanda barundi inshuti z'akadasohoka, nari ntegereje kubona yuko muri iyi statement ya Samedi RC irazi itunga agatoki u Rwanda. Ati u Rwanda igira ikivuga kuri ibi bitero byarashwe byagabwe muri Mugunga, bimaze guhitana abantu bari kubarirwa hejuru ya barenga muri 20. Amerika yabishinja u Rwanda, igisirikare cya Kongo na guverinoma ya Kongo nabo babishinja u Rwanda. Noneho bagiye gucleaninga cyangwa se bagiye gushyira ku murongo icyo kibazo, kuri iyi nshuro turi kuvugana bo ntago babishinja u Rwanda, sibyo? Ibi turaza guhita tubyita ukuri ko bamwe mu bari kugereka bino bintu ku Rwanda bakabikora nkana, ariko bari kwirengagiza ukuri kwa nyako gushobora kuba kuzuye. Niba Sadek ibusanyije na Kongo, Samedi RC ikabusanya n'aba banyamerika, byanga bikunda umuntu yahita avuga yuko yo iri nko ku ruhande rw'u Rwanda rwo kubona yuko ibibazo biri ku butaka bwa Kongo ari iby'abanyekongo. Ari nayo mpamvu ntekereza bibuka twibaza ngo ese tutekereze ko uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa rwamuhuje na Perezida Kagame, rukamuhuza na Yoweri Museveni, rukamuhuza na wambaje ikibazo numva kirimo buhanga. Ati twizere ko haraho byaba bihuriye n'iryo fungwa ry'ikibuga cy'indege, tunizere yuko izo mpinduka z'izo cargos ziri kuza zihagwa haraho byaba bihuriye muri urwo ruzinduko. Aho mu mutima wanjye nabanje kwiyumvisha ngo ubwo se nikaba ari akagambane IAC yabikoreye M23, ariko nashyizeho akadomo ndakubwira ngo ntawamenya aho byaherera neza. Ariko mu kanya nibwo mbitekerejeho ndavuga ngo niba uno musaza, niba Sadek yaremeye kuvugana n'aba bagabo, yaremeye kuvugana na East African Community, ariko bakemera kuri no nshuro yuko baba bagiye guhagarika M23, icyo ni kimwe, sibyo? Bagahagarika n'indi mitwe yose yitwara gisirikare iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bintu biri buze gukunda mwabantu. Bivuze iki? Sadek mu mboni yayo iri kubona yuko ku Rwanda atari rwo ruri muri Kongo, kuko muri statement yabo nabyo ntabyo bavuze. Ni Sadek yatabaye Kongo nk'umwana murizi utakavuga ko ari u Rwanda, ariko Sadek yikabibona neza koko umwanzi Kongo ifite ari umwene gihugu uri imbere mu gihugu ufite ibyo arwanira, ariko kuko nyine ari kubirwana by force, kandi leta buri umutegetsi mukuru ni leta, birumvikana ni nawe mukozi mukuru agomba gutabarwa nyine. Ubwo Sadek iri gutabara uruhande rwa FARDC, ariko impamvu nkubwiye twabanye ko bishoboka ko IAC iramutse ikoranye na Sadek haba hari irindi vugurura mu bwumvikana kuvuga ngo nimurwanya M23 muraza kurwanya n'indi mitwe yitwara gisirikari yose, kuko iri mu mpamvu muzi zituma M23 nayigira ite irwana. Logic uri kuyumva? Kurwanya M23 kuri no ncuro si bibi ku mpamvu zikurikira. M23 beguye imbona ngo barwanye indi mitwe ikorana n'igisirikare cy'igihugu mu kwica abaturage, sibyo?
impamvu yonyine yatuma uhagarika M23 ni ukuyibwira ngo icyo wita giteza ikibazo nawe tugiye kukigukurira mu nzira, ariko nawe turagusaba kwirinda kongera kugira ibindi bikorwa bya gisirikare ukora, kuko icyo wita kurwanira kiraba cyavuyeho. Abaturage uvuga kurwanira baraba bari protege batakicwa. Iyi statement ya SAMDRC baravuga yuko ibi bitero byagabwe mu Gunga ari byo byatumye bubura cyangwa bahindura umuvuno w'uburyo bagiye kurwanya M23, ariko bongeyeho ngo muri statement yawo ngo n'indi mitwe cyangwa se ngo turabona yuko ibibazo biteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bihuriyemo n'indi mitwe, ariko u Rwanda ntirwajemo. Are urabona bivuze iki kuba abantu nk'aba Kinshasa yashinje u Rwanda yuko ari rwo rubangamira ubutumwa bwa SAMDRC? Ariyo mpamvu ngo batagenda neza. Biranshimangira urugendo rwa tariki 7 Mata uyu mwaka ko rwara amafoza ko hari icyo ruvuze mu buryo buri politiko, mu buryo bwo gukemura ikibazo cya M23 no kwerekana umucyo no gushyiraho umucyo. Bivuze ngo impamvu muri iyi statement ya SAMDRC yerekana ko nta Rwanda rutarimo ni ukubera ko nibura Perezida Ramaphosa yaba yarahawe umucyo yerekana ko igisirikare cy'u Rwanda kitari muri M. Nkuko nawe rwose asa n'ubona bikomojeho cyane. Ibi rero biratanga umucyo. Kandi iyi statement irerekana ku bitangazamakuru mpuzamahanga ukuri. Yego. Ahubwo ikibazo naje kugira ku kibera iki SAMDRC na FARDC bihuje ati tugomba kurwanya M23. Yego. Tugomba kuyirwanya hasi hejuru twivuye inyuma. Ngiye kukigusubiza muri ubu buryo. Yego. Kugeza kuri inshuro ubutegetsi bwa Kinshasa M23 ni ikibazo pe mu nguni zose mu mabara yose. Ibintu rero byahinduye isura bifata n'ubundi bukana nyuma yaho bitangiye kugaragara yuko abasivile, abaturage b'abasivile ibi bitero bitangiye kurenga imirongo y'urugamba bikabasanga mu nkambi. Ubundi niba dusangiye kino kibazo cy'akarere biba byatangiye guhindura isura mu by'ukuri. Iki ni ikibazo kigoye muri management ya M23, kuko M23 wabonye yuko batanze gasopo yo gukura abasirikari Igoma, aho bishobora guhita bituma wibaza ngo ese koko ni M23 yatangiye kubura uburyo ki ikora protection yo ubwayo ku mirongo yayo y'urugamba ku bitero biri guturuka ahari inkambi yahurijwemo abaturage, aho uri buze guhita wumva yuko ari iki ari ihurizo rikomeye cyane. Uhita wongera wibaze ngo ese gusaba abasirikari ba Kongo ko bava Goma ku butegetsi bw'igisirikare cya Kongo byo birashoboka? Ibyo byenge nababwira ngo ntibishoboka. Gukura abasirikari muri Goma ho ntibishoboka. Ni nka M23 yabisabye Tshisekedi isa n'inatanga gasopo yuko nibidakorwa wenda hari ikindi yahita ikora. Ari naho nabonye bigusha mu mutego abantu bamwe na bamwe ati ni M23 yaba yarasheyo ati mu rwego rwo kugira ngo wenda babereke yuko ibintu byose bishoboka. Nababwiye ngo intambara hano ibera mbi nyine victims bo bigenderamo. Ariko ikintu gikomeye kuko basadaka yavuga gutyo cyangwa se SAMDRC nuko zimwe mu nshingano bemerewe ko zabazanye ku butaka bwa Kongo. Nuko zimwe mu nshingano SAMDRC yemerewe ko ifite ku butaka bwa Kongo. Iya mbere ni ukurengera abasivili. Sibyo bari mu kaga. Noneho byarenze umurongo, abasivili bagiye mu kaga batangira gukurwa mu byabo, bahuriye mu nkambi, batangiye gupfira mu nkambi. Ibyo ubwabyo nibyo ntekereza ko byazamuye amashagaga y'ubu butumwa bw'uyu muryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC. Sibyo bati noneho niba abaturage dushinzwe kurinda twaje tuvuga ko tuje gutabara batangiye gupfira mu nkambi, reka dukoresha ingufu tutari twarigeze dukoresha na kera na kare, turebe koko niba twatabara bano baturage. Ariko SADC ifite akazi gakomeye kuko niba ajya mu buryo bwo kurwanya M23 gusa they gonna fail again. Nibibeshya bakongera kuvuga ngo reka bino bintu byose niba bikira kuri M23 and even if wenda reka twibaze ko kira gisaso cyaba cyavuye muri base za gisirikari za M23 kikaza kigagwa hano mugunga, kuko niba ari nabo baba bakirohyemo urumva byanga bikunda hari impande ebyiri zihangana, kandi buri igisasu yo kigiye kugwa ntikirobanura ngo uyu no musivili cyangwa akenshi binahitana abasivili nibo batazi kwihisha cyangwa kwirinda. Kenshi usanga muri statement bavuga ko zikisha abagore n'abana. Yego, kuko nibo bantu baba bari ahantu hamwe, nibo bantu bakunda kuba barangrobe hamwe nyine, kuko abagore babarinda abana babo babagaburira, abagabo nabo bagiye guhiga hirya no hino. Niyo mpamvu buri uzumva kugeza kano kanya umubare munini dufite wapfuye muri Gaza n'abagore n'abana, mamwe muri bagiye bagwa mu bitaro. Rero ikosa SAMDRC kuri no nshuro no bavuga yuko bagiye kwiminjira mu agafu, bagomba kwirinda gukora nukumva yuko bafite target M23 ariyo bafite muri target gusa. Niba ari wo mujyo n'ubundi turakomeza twumve zino nkuru z'imfu za hato na hato zabari gupfira mu nkambi n'ibindi bice biri kugenda bifatwa. Kano kanya wabonye yuko M23
yamaze kwigarurira ibindi bice bishyashya kandi bigari. Ikindi ubonye impunzi nyinshi ziri kumanuka zerekeza Minova aka kanya tuvugana Goma Minova irafunze, ariko nubwo ifunze wabonye yuko muri statement SAMDRC bafite inshingano zikomeza kuvuga ngo bagiye gupanura iriya mihanda bayifungura, sibyo? Misiyo igoye. Nubwo SAMDRC iri kuvuga ko igiye kuyikora, ni misiyo igoye, ni misiyo iri compliqué kuri uno munota, kuko M23 yagiye gufunga iriya mihanda izi ububi bwayo bwo kubifunguye. Imihanda yose yinjira iva za Rucuru, imihanda iva za mu territoire ya Masisi gana Goma nyine irafunze, cyangwa se kwinjira Goma birafunze. Ubuzima bw'abaturage bari Goma biragoye. N'imfashanyo n'amakuru arasobanura yuko imfashanyo zinjiraga muri izi nkambi za Mugunga n'ibindi bice biri kubarizwamo bakuye mu byabo n'intambara, kubona ubufasha bwinjira yo hariya nabwo bigoye, sibyo? Ibi byose rero nibita bikwere ku buryo ki SADC itavuga gutya gusa ngo wumve ko ari ibintu byoroshye. SADC itavuga gutya gusa igifite M23 nka target, ikirengageza indi mitwe yose ngo yumve ko bwaba ari uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo. Uko niko kuri kabisa. Niyo mpamvu nkubwira ngo birasaba izindi mbaraga z'umurengera kugira ngo bibe byatungana, ariko mu gihe bikitwa ko ikibazo ari M23 ubwo turacyumva amarira menshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ikindi harimo kwitwararika cyane ko muri mu bintu SAMDRC ivuga kivuga ko wiyo na FARDC ku bufatanye bwayo bazubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi tumara kubona ko mu bitero byinshi bagaba hari gufatwa ku ngufu kw'abagore, abana, kwica abagore n'abana n'ubundi bijyanye byose. Iyi SAMDRC yabiri gushyira agakingirizo mu baturage. Nibibatungure izi statement akenshi zitandukanye n'ibikorwa tubona kuri field cyane, and even if koko ari nabyo bifuza mu mitima yabo, ariko ni imitwe ibiri itandukanye imikorere n'ubushobozi, sibyo? SAMDRC ishobora kuba ifite abasirikare bakabaye barwana n'uno rugamba mu buryo bwiza bwo kururwana amakoko, yes of course, ariko igisirikare bafatanyije ntigifite ubwo bushobozi. Ndakubwira FARDC kubwira umuye FARDC ngo ntuzahonyora uburenganzira bwa muntu ni nko kubwira ingurube ngo ntuziyanduze, kandi iri kwicira mu isayo. Mu mbabare niba nkoresheje imvugo ikakaye, ariko ngiye kubibasobanurira. Twumvise cases nyinshi cyane, ngiye mabwira ibintu ngo mbere wene umuntu yakubwiye ikintu kugira ngo kizamura amarangamutima y'ubanza uminding ngo harya bigeze kugenda gute. Iyi Goma kandi nababwiye ngo bitubona muri social media byaba basirikare bambaye impuzankano z'igisirikare cya Kongo bica abasivile for nothing, bica abasivile batabarwanyije, bambura abasivile kubw'uko barekarama ko badahembwa. Wenda kudahembwa n'indi case tutanajyemo kuko nta washingira cyane ngo bakora ibyo bikorwa bibi byose n'abadahembwa, kuko twumvamo zino case twumvamo n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Kugeza ubu nturanyumvisha uburyo public guard y'abadahembwa w'igihugu runaka uko cyaba gikennye kose ari ntago mbibona, sibyo? First of all, igisirikare cya Kongo majorities ubusanga case ya discipline iri hasi cyane. Biri no mu bintu byagiye bibangamira izi nzitwazo zindi zose Kinshasa bagiye batanga ni zero. Igisirikare cya Kongo ubwacyo nta discipline gifite, biri mu bintu byagiye bibangamira ubutumwa bwo kugarura amahoro ku butaka bwa Kongo. Misiyo zose zahabaye byagiye bituruka kuri discipline iri hasi y'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sibyo? Niyo mpamvu kano kanya utakibaza ngo niyo abasirikare Burundi bufite abasirikare bakomeye bro. Iyo baza kugira indi force imeze nk'imikorere yabo nabo bari kunaniza cyane M23. Ibindi bikubwira nk'umuntu wagerageje gukurikira mission zitandukanye igisirikare cy'u Burundi cyagaragayemo. Erega mbabwira ngo bino bintu byose ni ibintu kubyiranya biba byoroshye. Niba twumva ingabo z'u Burundi zaragiye mu mission muri za Somalia bakagerageza bakagira ibyo bakora, sibyo? Kano kanya ukabukora ubushakashatsi ukabarahana igisirikare cya Kongo kigeze gitumwa kuri iyi si, sibyo? Ukahabura naho cyatumwe mu birometero bingaye ku butaka bwaho bikoreye umwanda gusa. Hamwe bafasha abagore ku ngufu, bisha abasivili, bibye abaturage bashinzwe kurinda. Icyo gisirikare nicyo cyagiye kinaniza mission zose z'abafatanya bikorwa bagiye binjira ku butaka bwa Kongo ngo bagifashe gusovinga ibibazo byacyo. Kuko gukorana n'igisirikare cya Kongo ubwabyo biri mu bintu bitesha ikibazo, sibyo? Aka kanya nibo bari guhindukira bakarasana n'ababazarendo, abaturage bene wabo bahawe ubutegetsi, bahawe ububasha n'ubutegetsi bw'igihugu. So rero gukorana n'iki gisirikare ntiwambwire yuko ari ibintu wambwira ngo biradressinga ikibazo mu kanya gato nk'ako guhumbya. Amahitamo yonyine yashoboka kandi ariko ntibishoboka. Nuko iyi SAMDRC yavuga ibigiye gukora yonyine. Ariko ntibishoboka. Ntago bajye gutabara ahantu hari abandi bantu, hari izindi forces z'icyo gihugu ngo zifate mu maboko gusa zirebere, ibyo ntibishoboka. Urumva rero nicyo rero ndi kukubwira yuko birasaba indi technique. Kano kanya umuntu atavuga ngo ni iyi ngiyi, ubwo ikiri kugenda gisasanuka naho SADC iri. Icyo abantu twibazagaho tunashidikanya cyuko koko hari ibindi bikoresho biri kwinjizwa
ibi byose birabishimangira no kuba Samedi yarasisohoye iyi statement twari tuzi ngo tugiye kuzumva inkuru zisohoka ryayo muri Kongo. No, intambara ahubwo ni igisobanuro cyiza cy'uko M23 bagomba gukenyera bagakomeza bakanugarira, kuko barugarijwe. Ibi nibyo bigaragarira mu nyandiko ziri gukorwa n'aba bategetsi. harimo kwitana ba mwana. Samedi RC na FARDC bakavuga bati M23 niyo yateye ibisasu muri Mugunga, na M23 bati ni mwebwe Samedi RC ifatanyije na FARDC. Ahangaha rero ukuri guhari, kandi tuzi ko M23 ikora protection cyangwa se mu kurinda abaturage. Mpamya ko iri kosa itarikora M23 yego, mu buryo bwo ntabwo yakorera ikosa ryo kwica abana n'abagore. Ngiye kukwereka umutego M23 yaguyemo. Abantu sinzi namwe muraza ko mabitekerezo mubwire uko mubyumva. Ibi bisasu byaguye mu nkambi, ariko hakaba ikindi kibazo gikomeye. Nge nabibonye nk'umutego w'ubugwari, ariko nawita nk'umutego w'ubugwari. Waye makuru avuga yuko FARDC kuko izi ko M23 ijya yanga guhohotera abaturage, bo bagiye bagashyira base hafi y'inkambi, bagashingamo n'imbundira sakure igomba kurasa mu birindiro by'umwanzi M23. Sibyo? Icyo gihe uburyo busigaye M23 nayo ishobora kwisanga yatangiye kugwa mu mutego wo kohereza umuriro nayo aho umuriro uri kuva. Yakoreza umuriro igasanga wa muriro kugenda ukagwa hari abasirikare ndetse n'abasivili. Ntekereza ko ari n'umutego ari ushobora kuba wagwa muri M23 kuri ino nshuro. And even if nubwo bahakana ko yo wenda bashobora kurasa mu basivile cyangwa mu baturage, ariko ku mpamvu imwe yo kwirinda birashoboka. Yo kuba bakohereza igisasu bacyohereje mu bice birimo umwanzi, ariko umwanzi wagiye gutegera hari umuturage ntajye muri zone ziri neutral, wenda umusirikare yakaba yakoresha wakigira mu baturage akavuga ati noneho twebwe ubwo dusanzwe tujya ahantu hatwenyine nk'abasirikare mukaturaso bikatuzengereza, reka noneho tubatega agatego tujye kwikinga mu baturage, tujye tubarasa. Uri kumva neza? Tujye tubarasa umuriro uvuye mu baturage. Ubwabyo kubarasa umuriro kuva mu baturage biratuma M23 igenza gakeya mu rwego rwo kugira ngo bigende bite itangiriza abo baturage nyine. Wenda niba iki gisasu koko cyavuye muri M23 kikaba cyaguyeho ku buryo umuntu yanakita ko ari imbuzi uko ngira, ibyo nabyo ni ibintu ushobora kubarwa usanga byashoboka. Ariko kwitana ba mwana ntabwo ari ibya none. Kuva na kera na kare igihe twumvaga statement kuri M23 zivuga yuko aribo batangiye kugabwaho ibitero, hashi indi minota tukumva FARDC nabo bavugira bati umwanzi yatubanje, ati tumusubiza inyuma, twabayeho ubushotoranye, ati habayeho ubushotoranye. Ibi ni ibintu si ibintu bizwi. Biragoye ko cyakora wenda izi suruse ziba zagiye zitwereka uko ibintu byanatangiye sometimes, kuko urabona nka kino gihiriri cy'abaturage bari kumanuka berekeza Minova. Mu by'ukuri cyakora abaturage ba Kongo barababaye. Abaturage tuba dufite video akenshi nuko twanga ejo narababwiye nk'iyi video muri Mugunga nta muntu na stati yanjye natinye kuyishyiraho. Izi video rero tuba twanga kuziba kugira ngo mwirebere oya ziri sensitive cyane, ziri sensitive. Shaka kana oya izi video nta waziba, mujye mwihangana, ntacyo bimaze kindi kinini cyane. Amakuru tuba ni ukuri, abayizewe ntukuri, ariko kumbwira ngo nzaguhe video bana babaciye imitwe. Hari umugore nabonye wahiriye mu buriri igisasu cyagiye mushanyaguriramwo. Oya ni mwihangane, ibi ngibi ntago bya oya nako ibintu by'amaraso. Mujye mwihangana. Kadusoreza ahangaha nicyo gihari. Ubwo ariko abantu nizere ko babonye ukuri, kuko abantu hari abantu bakiri mu kigarere yo kuvuga ngo ari ku Rwanda kuko ntirwaba rwaratambamiye Sadek cyangwa mu cyangwa ubundi. Samedi RC muri statement yayo nayivuga yuko urugendo rwa Ramaphosa yego na Akiri yego hari icyo ibi bintu ntabwo byaba byarashyirishije u Rwanda mu kangaratete. Oya tubonye kugeza aka kanya ntako twavuga ko ari akangaratete. Yego ikindi no gushinja iyase ko yabiri kugambanira M23 siko twabyita, ariko turaza gutegereza umusaruro uri buve muri ubu bufatanye buri hagati ya FARDC na Samedi RC mu buryo bushya, kuko niba turi buze kumva indi mitwe igiye kurwanwa nabo ubwabo nibakora ikosa ryo kutarwanya imitwe yose ishoboka kuri guteza ikibazo, bakarwanya umutwe umwe tubashyiriho akadomo yuko ntacyo biri bukemure. Turi buze gukomeza kumva ibibazo ndetse mu binakomeze gutuma igisirikare cya Kongo gitsindwa. N'aba abaturage twavugaga ko tutifuza kumva inkuru z'igicwa ryabo naryo rirakomeza ryiyongere. Urumva ko birasaba tekinike nini hagati kuri ubutumwa bwa Samedi RC bwavuguruwe, hagati y'ubutumwa turi kubona yuko bwohererejwe ibindi bikoresho by'umurengera biri kwinjira bifite aho bihuriye n'ifungwa ry'iki kibuga cy'indege cya Goma
kiri gukoreshwa cyahinduwe military operational base wenda niko nabivuga. Ibyo byose nibidakoreshwa mu buryo bw'ubuhanga bugaragara mu nyungu rusange, bikaba bikiri mu buryo bw'akazu, bikiri mu buryo bwo kurengera no kuvugira ubutegetsi bwa Kinshasa kubera mu y'agaciro, ibintu biri buze kutagenda neza niko umuntu yababwira. So ngira ngo ngayo nguko hari amakuru yandi umuntu arayabategura mu masaha imbere ariko sasa urakoze rwa nawe wakoze cyane.